Omaž kultnoj seriji Mućke. Ili The Only Fools and Horses. Finalna epizoda gdje braća Trotter pokušavaju na brzinu da popišu sav krš koji se tokom godina nagomilao u njihovoj garaži. Del iz stare kutice za čaj vadi džepni sat i govori da bi možda i on mogao da im promeni život, ali da neće. Jer život nije takav. Ali ipak jeste. Radilo se o satu Harrison AD 1774H6. Radi se zapravo o jednom mitu. Naime, kako bi dobio nagradu koju je raspisao engleski parlament onome čija se metoda merenja geografske dužine pokaže uspešnom, Harrison je napravio 4 sata. Ali je napravio još i takozvani H5 kao poklon kralju Georgeu III, a očuvane beleške i nacrti pokazuju da je postojao još jedan sat takozvani H6 koji nikada nije pronađen. Svi istraživači Harrisonovog lika i djela se još uvijek nadaju kako će se ovaj sat pojaviti u nekom prašnjavom potkrovlju. Tako je ta ideja i završila u finalnom scenariju kultne serije. Sat odlazi na aukciju za konačni iznos 6,2 miliona funti. Trotteri su postali milioneri. 2021. godine. Royal Mail je 40 godina od početka emitovanja serije odlučio obeležiti posebnim kompletom poštanskih maraka. Jako lep detalj i znak pažnje. Želim vam da pronađete svoj H6. Sljedeće godine, u ovo vrijeme, bit ćemo milioneri. Zato zapratite i lajkujte Sat i Stil.